Pozdrav ljudi! U ovom videu ću vam pokazati najbolje postavke koje možete koristiti za streamanje u 1080p 60 fps koristeći Streamlabs OBS. U opisu klipa ću vam ostaviti link za preuzimanje istog. Sve što trebate napraviti kad otvorite Streamlabs OBS je kliknuti na postavke u donjem lijevom kutu, zatim kliknuti na Output mod na Advanced da otvorimo još postavki. Zatim prelazimo na encoder. Šta je encoder? Encoder pretvara vaš video u digitalni format za strujanje na YouTubeu, Twitchu ili nekim drugim streaming platformama. Za streamanje ja koristim AMD-ovu grafičku karticu i stoga ću staviti AMD HV H264. Ukoliko ste korisnik Nvidia grafičke kartice, ovdje ćete kao postavku postaviti Nvidia Invents New opciju. Zatim prelazimo na Rate Control i Bitrate. Pod Rate Control ćete čekirati CBR, dok ćete pod Bitrate staviti 12.000 kilobita po sekundi, odnosno 12 megabita po sekundi, što je optimalna upload brzina koju YouTube preporuča za streamanje u 1080p 60 fps rezoluciji. Keyframe interval stavit ćete 2, preset ćete staviti na quality, profil ćete staviti na high, dok ćete max bframes pustiti na 0. Odmah iza toga idemo na video, output scale resolution ćete staviti 1080 jer je to rezolucija kojom ćete streamati. Downscale filter stavit ćete lengthos, dok ćete ovdje čekirati 60 fps i stisnuti done. Ako vam se svidio ovaj video, stisnite like i subscribe i upalite zvonce da bi dobili obavijest kad izbacim svaki naredni video. Do sljedećeg videa, pozdrav!